پری رزاق و کاتب بخش جمعیت هلال احمر تاجیکستان در ناحیه واسه است. او و این ریزاکاران جمعیت در سمت پیشگیری سوریه‌یابی از بیماری کرونا ویروس در ناحیه واسه فعالیتی با ثمر برده ایستادند. از روزهای اول پیدایش این بیماری در این سمت آنها کارهای زیادی را به انجام رسانیدند. در دوره پنجشنبه ویروس کووید 19 یک چند لایحه‌ها در ناحیه ما راه اندازی شده بود از طرف کمیته مرکزی هلال احمر و فدراسیون بین المللی صلیب سرخ. شریکان رشد ما یعنی یونیسف، یوساید راه اندازی شده بودند. در دوره اولی پنجشنبه ویروس کووید 19 از ماه می تا به ماه ایول لایحه آمادگی به پنجشنبه کووید 19 که مدت 70 روز دوام یافته بود راه اندازی شده بود. در ناحیه توسط 20 نفر والنتیرانی که از جانب کمیته مرکزی هلال احمر در دایره همین لایحه آموزانیده شده بودند در بین مردم کارهای فهماندهی را گذرانده ایستادند. در دوره اولی پنجشنبه ویروس نو کووید 19 با دستگیری شریکان رشد یعنی شرطنامه همکاری داره ما همین دستگاه نفس‌چک صنعی و بیمارخانه مرکزی همچون یک کمک رسانیده شد. بخش جمعیت هلال احمر تاجیکستان در ناحیه واسه همچون تشکیلات جمعیتی با جلب ریزاکاران فعالیتش را به راه مانده است. در همه جماعت‌های دهات ریزاکاران جمعیت فعالیت نموده کمک‌های خود را به نیازمندان می‌رسانند. من والنتیری جمعیت هلال احمر تاجیکستان در ناحیه واسه میباشم. خیلی این همین لایحه‌ای که ما در این اشتراک میکنیم اختیاری می باشد. ما میخواهیم که به همه خلق ملت خود کمی هم باشد دست یاری خودمون برسانیم. بعد همین لایحه‌ای که ما اشتراک میکنیم آیدی کووید 19 می باشد. درباره کووید 19 در بین اهالی در بین مکتب بچه ها ما فهماندهی میگذرانیم. بعد مخصوصا اون شخصانی که بیماری فشار بلندی دارند، بیماری سیرویاتی ویچ سپید و بیماری سیل میگن توبرکولوز همین شخصا ما باز بسیارتر همین شخصا را میفهمونیم که به ضرورت و بیرون نبراین چون که سیستم ایمونی این گونه شخصان خیلی پس می شود و می تواند که خوف سیرویاتی نسبت همین بیماری ها نسبت همین شخصان زیادتر باشد. بسیارتر با همین گونه شخصان با فهماندهی میگذرانیم. والنتیران رو از بین فعالان ناحیه، از بین کارمندان تشکیل طرز حیات سالم، از کارمندان کادس ناحیه والنتیران رو ما انتخاب میکنیم. این حال در ناحیه لایحه آمادگی به پنجشنبه پیشگیری ویروس نو کووید 19 فعالیت دارد. در این لایحه هم از جانب کمیته مرکزی هلال احمر 20 نفر والنتیران باز آموزانیده شده به کار سفربر کرده شدند. البته اختیاری اساس این یک کاری خیر و ثواب در بین مردم کردن است. همه اختیاریان ما دسته جمعانه همه اون مصلحت های مفیدی که نیاز دارن امروز عین حال اهالی ما دسترسی مردم کرده ایستادند. این برنامه‌ای که عین حال ما کار میکنیم در حدود 8 جماعت ناحیه فعالیت دارد. ما والنتیران باز داریم که در دهه‌های دوردست کار خود را ادامه داده ایستادند. در دوره بیماری کرونا ویروس یکی از کارهایی که ریزاکاران انجام داده ایستادند این بردن کارهای عامه فهمانی میان اهالی عاید پیشگیری بیماری کرونا ویروس و رعایت قاعده‌های بهداشتی میباشند. والنتیران ما در تمام جایهای سیر آدم، بازارها، ترمینال‌ها، در بین مکتب بچه‌ها، کوچه و خیابان‌های شهرک کارهای عامه فهمانی را گزارنده ایستادند. این چنین بیمارانی که سیستم ایمنی بدن آنها ضعیف است، بیماری‌های سیرویاتی ونیمیا یعنی اسپید، این چنین بیماری سیل، باز بیماری‌های غیر سیرویاتی دیابت قند و فشار بلندی مصلحت‌های مفید می‌دهند. با مقصد شناسایی نزدیک از فعالیت این جمعیت همراه با ریزاکاران در یکی از چاره‌بینی‌های آنها اشتراک نمودیم.
тадбири мазкур бо мақсади пешгирии сироятёбӣ аз бемории коронавирус байни аҳолӣ дар кӯчаву маҳаллаҳо манзилҳои истиқоматӣ роҳандозӣ гардидааст. ризокорон бо сокинон ҳалимона ҳамсӯҳбат шуда моҳияти мақсади худро ба аҳолӣ мефаҳмонанд. дар барномаи COVID-19 оиди пешгирии бемории COVID-19 ба шаҳрвандон мефаҳмонем. Мардум моро нағз қабул мекунанд, аз мо миннатдор ҳастанд. мо ба онҳо нағз мефаҳмонем ки дар ҷоҳои ҷамъиятӣ иштирок накунанд бо қоидаҳои шустани даст. дар маҳаллаҳо, мактабҳо, бозорҳо, ҷоҳои ҷамъиятӣ зиёда аз 160 волонтёр дорем. дар ҳар ҷабҳа омӯзондагианд. вақте ки кадом лоиҳае ки мо дар роҳандозӣ мешавад, дар аввал ҳамо 20 нафар волонтёр мо меомӯзонем, баъд ба кор сафар бармекунем. бахши ҷамъияти ҳилоли аҳмари тоҷикистон дар ноҳияи восеъ дар самти пешгирӣ аз сироятёбии бемории коронавирус дар баробари бурдани корҳои тарғиботӣ ҳамчунин дар ин самт ба аҳолӣ ниёзманд марказҳои саломатии деҳотӣ кӯмак мерасонанд. дар доираи ҳамин тадбирандешиҳо ба маркази саломатии деҳаи восеъобод ҳам яхдон, тарозу ва маводҳои антисептикӣ расонида шуданд. ин маркази саломатӣ ба ин ашёҳо ниёз дошт. дар ҳамин давраи беморӣ ки авҷ бемории сироятии COVID-19 ҳамин аз тарафи ташкилоти ҷамъияти ҳилоли аҳмар ёрӣ ба шаҳрдӯстона таъмин карданд доданд. вазъият чӣ хел бад? вазъият хай пеш нотинҷ буд, оз хела вазъият созу тинҷ шид. ягон чӣ надорем. чанд нафар гирифтори бемории COVID-19 ба қайд гирифта шумо дар ҳамин маркази саломати худтон? як 30 нафар ба қайд гирифта будем. хай ҳолат чунози созанд, яке дар қайд бемории диспансер мебошанд, ози назоратанд. хай баъди чӣ беморӣ як зарондан бо оризавош пайдо мешавад, чӣ мешавад, ҳолатҳошон ози хела нағзанд, созанд. хай раҳмат ба ҳамин ташкилоти ҳилоли аҳмар ки моро дастгирӣ кард, ёрдам дод ҳамин ҳолати чӣ офарӣ раҳмат кардам. кӯмаки дигари бахши ҷамъияти ҳилоли аҳмари тоҷикистон дар ноҳияи восеъ ин дар доираи лоиҳаи андешидани чораҳои зарурӣ бо мақсади пешгирии сироятёбӣ аз коронавирус COVID-19 дар тоҷикистон ин расонидани маводҳои ғизоӣ мебошад. ин лоиҳа ана ҳамин тавр амалӣ гардид. ин лаҳзаҳо аз рафти тақсимоти маводҳои ғизоӣ ба ниёзмандон дар шаҳраки ҳулбуг наворбардорӣ шудааст. дар асоси шартномаи ҳамкорӣ бо шарикони рушд имрӯз бахши ҷамъияти ҳилоли аҳмари ноҳияи восеъ ба 151 нафар оилаҳои ниёзмандон, маъюбон, бастаҳои хӯрока, инчунин як адад мошина бо 3 рулон материалӣ ба оилаҳои ниёзманд тақсим карда истодаем. ҳамзамон бо дастгирии ҳилоли аҳмар дар ин давра дар ноҳияи восеъ ба нафарони ниёзманд ва бешуғл барои пеш бурдани шуғли муайян мошинаҳои дарздӯзӣ дода шуданд. ман миннатдории худро ба ҷамъияти ҳилоли аҳмар мерасонам ки ба мо маъюбон, ба мо одамони камбизоат нисбати мо бениҳоят ғамхорӣ мекунанд. мо имрӯз аз тарафи ҳилоли аҳмар як мошина ва либоси 3 то либоси чӣ гирифтем ки барои кори худ дар зиндагӣ барои пеш бурдан ба мо бениҳоят як кӯмаке аст ки мо дар оилаи худро ба ин чӣ таъмин мекунем. аз ин чизҳо ягон чиз духта ба фурӯш мебарем, оилаи худро пеш мебарем. бениҳоят аз ҷамъияти ҳилоли аҳмар миннатдорем ки тамоми маъюбону тамоми чиҳоро ҳамеша дастгирӣ мекунанд. мо бениҳоят ба онҳо миннатдорем. мо дар байни мардум доимо ҳастем. ҳама вақт чӣ кӯмаке ниёз дошта боша мардум, мо албатта ба мардум кӯмак мерасонем. мақсаду мароми ҷамъияти ҳилоли аҳмар ин кӯмак расондан ба оилаҳои ниёзманд, маъюбон, яккаву танҳо бепарасторон дар ҳама ҷабҳаҳои чӣ мо кӯмак мерасонем. дар ноҳияи восеъ ташкилотҳои ҷамъиятӣ бисёр ба қайд гирифта шуданд, вале дар самти пешгирии сироятёбӣ аз бемории коронавирус COVID-19 аз ташкилотҳои ҷамъиятӣ танҳо фаъолияти бахши ҷамъияти ҳилоли аҳмари тоҷикистон чашмрас ҳасту халос.